Tom TV bu ming tabiri ba pumna mapu taram no okchari ngasi adong ki dhamakta khudol tamjakadori basi nupi lakte ge special guest ama khudol tamjakadori bani akhoi pumna makna kalak safam oijari bi young stars na matau tamjabam oijari bi puja ilambam is khudol tamjake aha mamakta da puja bu Tom TV gi maike de gi taram no okchari Tom TV na kobirak pagi se taram no okchari yam nuaizai puja akhoi Tom TV se adum khangbiramagni Manipur gi first private satellite channel ni Tata Sky da 1973 42 country yengba phangbi ngasi khoi Tom TV gi studio da lengjin nu na phangbi ba makeup sida puja gi thamoi da kari phangbu gi habadu khasitam khoi viewers sing da share to bi hoi aham makta da viewers sing da su khurumjari yam nungai Tom TV na kobirak pase aisu IS ki training tawre Masuri da tawre aduga hujik Manipur da akhoi gi Imphal West ki da assistant commissioner oina hujik posting tazari aduga aina hujik ti Manipur da la amnina akhoi gi mi myam ga interact toba public singer so interact toba aduga akhoi angang young people ahoba la iba myam singa so Tom TV gi through the interact toba se am nungai je en haijani Thagachari yam nuaizai puja kanano habase koi mi pung khudi mangna loina khangna jare tawdabu akhoi gi viewers sing degi inkhatar li banghang sing da khangsidaba koi viewers sing yaubiram lagadi khangjana bai damakta tanja lojage puja gi pongna phamlamdam ima baba gi mi ichinau kya subi ge habna chingba punamak haibi hoi akhoi sagai sina bamun kampu kongbarom degi ni ko adu su hujikti yum se akhoi thangai banda hongjar aga leijare Papa ki maming na Langbam Priyo Kumar Singh hojik IG headquarter da Laibiri aduga mama maming na Amita Laishram aduga mama hojik Sherwood School ayang pali gi principal oina leijari aigi makha da inaw nupi ma lei Priya Langbam maina man hojik medical tami 4th year adagi inaw nupa khwaidigi atomba Hari George Langbam maina man hojik class 11 ta tami pujana khwaidigi ahan ne boy biri se haina balai ahanna gyan taradi ahanna pharadi makha tabasu adum phai indiana adu puja na ngasi adu example chak chana pibi re haina thamjage yam nungai je makha tajar poina past life ke kitang mulak jage puja gi hopam koi schooling je koi kathai da kamaina lakpi ke habadu kamdang thambi hoi ai ko angaweng edagi class 6 phau baby class tagi class 6 phau se Maria Montessori school da tamjare adu loiraga class 7 tekina class 12 fauna Wellam Girls School aina boarding school Dehradun da tame adu loiraga aina BA History Honors in St Stephen's College Delhi University da tame adu dagi MA na ko International Relations JNU da tamsare thagachari adu puja se khoi angaw ngai degi mi pung khudi mag MN objects loi lei nei ko adu puja gi se engineer doctor se kalaga natraga adu oi ge kai khambirak pran natraga matam du da puja gi aim se kai oi bhi ge ai se angaw ngai da ai di pawina duga in school tam makhan tamak panina exposure su yam phangjarak panina ai gi dream se adum change to lei ko angaw ngai da theater su changning ba se yormi adudagi di maraktana archaeologist adudagi ai books detective books yam pazar ebo ko Sherlock Holmes adudagi Agatha Christie gi murder mystery ke solve to buma adudagi detective so oini kaina ga yam khalam bayawe adudagi di aina kwai di ngaweng di constant on pamjar padi writer oibese siso dum pamjare aduga class 11 12 ai changba kanda ai se IS kumbo oini pagi kitang phorak pado adu so yam na concrete oibadi nataba so academic line da natraga public service from the adum changning magi adum angang ring ai so dum phawjare na haini samna harabada ama magi wantan active service yam pamjarak pagi ne ba puja gi ko hoi yam thagachari yam nungai je do family gi ima baba na haidi support obi ki bra matam du da ai doctor oyu engineer oyu kaina ga haibi ba hadi ke puja gi apam ba du da against ka lebi ga ba yawi gi bra akoi Manipur sidi ayamba like angang se like khara hai di doctor engineer oy hai di dum huji phauza dum hai haijaram wingni aina khalle ko aduga ai matam da so ai se class 10 phau da science and arts se equally dum phajare aduga animakta aina khoi gi school su top tore ba aduda mina science ti am hairam ni na science low drido kai no na yam na hangnaram bane ba aduga aina class 11 karak pakan se da science की classes चले humanities की classes चले ऐसे खन मंगम दरबा अनि मग पाम जाबगी को अदगी कोई teacher मन हाय बा नंगना हाय बबुदी
ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯄꯥꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯤꯁꯇꯗꯤ ꯄꯣꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯍꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯥꯅꯤꯇꯤꯁ ꯂꯧꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯈꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯆꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯧꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯄꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤꯁꯨ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄꯣꯏ ꯀꯩꯕꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯖꯔꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯐꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯇꯣꯄꯔꯁꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯜꯁꯦ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯏꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯋꯥꯔꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ 6-7 ꯑꯥꯋꯔꯁ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇꯕꯤꯗ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯍꯩꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 2 ꯑꯥꯋꯔꯁꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯕꯀꯣ ꯌꯣꯒꯥ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ or TV su dum marak ta dum yeng thoe kya hai tare isada kitang recreational oina lehen bado adu mind tawraga break lawraga dum pazare aduna ai isa ai gi personally de adune hena phayena khale haibdi angang hujik aina sum taawda angang ga se class 10 11 12 adai tawmas ekta nungdang lepta bida pa ba haibdo aina di masa sokada male aduga mentally so yamna stress oigadra na khanle adumain tawdo adugi like pa ba I say enjoy tawna pa bibdo adune ai di tum isagi dadi adumaina enjoy tora pa gi aduga ai atay angang dasu atay viewership view tawriba angang sing dasu nuaina enjoy tawna like tammibdo masagi life se imbibe tawraga nangi life ta kamaina क्या है तार अकोई गी surroundings में हमसे कमाइना change तो बया गया अकोई गी life से कमाइन lead तो बया गया हायर गा पहनिंगे yam nungaijai yam aman yam laba wahi kyam ni pujan thambiri se khoi gi ngasi inkhal charukni ba khoi gi youngster sing sida am khata jana khoi masi matam sida kho khoi diet yam darkar oi son bya damina diet si dangai fadana khoi kari di kamai tawbini haidi hek chasala tumning boning mayam ma su yauri atu tumba di yati khoi khona dori bani na ado diet si sa energy leitab su yati ado puja da di kamai tawroga matu manage tawbigi hoi ai se am whole life se boarding school ade hostel mathang da lai adugi चाबदी यम चांग नाइना दी दुम चारेबको अदुगा हॉस्टल फूड सो दुम यामना काइना पतर जा दुम चावदी लोइन यारे अदुगा आइगी ख्वाइदगी फॉर्चुनेट ओइगेमना आइदी युमना लागा प्रिपेयर तौबनिना चाबा खुटपदी ममा होइना फसना प्रिपेयर तौबिरगा एवरी रेगुलरली दुम चारेबा ब्रेकफास्ट याम इंपोर्टेंट ओइको अखो याम फसना ब्रेकफास्ट से चारगा क्या है तारे न्यूट्रिएंट्स में याम यावबदो हैव दी प्रोटीन्स यावबा अदुदगी एग्स कुंबा
adudagi fruits vegetables aina pamjabasu oibako aduga akhoi manipuri gi quite fortunate ni akhoi gi jinjak se yamna marang kairaga kya haitare vegetables su green vegetables yam yawe aidi kangsoi yam pamje ba kangsoi sida vegetables yam hapaga chawa aduga nga thong se dum pamje adugi akhoi manipuri gi jinjak se phajana bu chabiradi yamna balance and whole diet oini na su khanje अखोन सुन ताजबद एग्जाम थारमदे द चॉकलेट एग्जाम बियु काइना हुजिसे याम कन चटनरीबा मसी पुजाय वखलदा चुंबीब्रा होय चॉकलेट से एनर्जी दी इंस्टेंट एनर्जी दी पीएबको आइसो एग्जाम थाबा आइना अखोई मींस एग्जाम थारक बजे द 3 अराउंड 1 वीक से लिप तबी द एवरी डे 2 सेशंस तौरगा थारएबा अदुदा ngамदमनिना ये दुम चॉकलेट अदुम खरदी दुम पुरगा चलेबा अदुगा अखोई ट्रैकिंग अखोइना IS ट्रेनिंग तौबदसु ट्रैकिंग से 10 days मु कंटिन्यूअसली चलहलेबा अदुदसु अखोइ दुम चॉकलेट पुयेबा तंखाइ फद्रगा दी सुंबा थबक वारा अकान दी चॉकलेट पुबसे फयेना खले अदुसु नॉर्मल डे टू डे लाइफ ता हिंगबा एवरीडे लाइफ ता युम द लेबा और अतै प्रोविजंस लेगे हादी अतै ने हेना चाबना फगनी न खले अदु यादरगा बुदी चॉकलेट कुंबा अदुगा प्रोटीन बार्स कुंबा दुम चाबीबा माने हादी हुजिक से एग्जाम हेक नसल हादी ममा पा ओइबि सिंजना अखोइ चॉकलेट पिजरगदी खोगी काउदे खोते मेमोरी लई कायना चॉकलेट से पिजा हेबिट हम लेनरी एग्जाम मनुंग से असे इसामक से ज्ञान ताजदबा अन चुमिरा खोलिरा हाइबगी पूजादगी दुने बे नॉलेज ताजनिंगी से याम नुआइजे पूजा अदो खोई वारिसु याम नुआइरे नुआइब गातसु सासे एंटरटेनमेंट तौमिनसे को अदो खोई करंट अफेयर्स से खोई न्यूज़ से नुक्ति की पापम सु दरकार ओइबिब्रा होय एग्जाम से थाम तमदा करंट अफेयर्स से याम इंपॉर्टेंट ओइ खले को have the everyday newspaper su pabiba aduga monthly magazines su am lairamne hujikandi vision IAS ki insights ki drishti kaina ga am laibane ba adu so ai adum nainare kaigino da nukti maki pagib do ka gib su yawe adugi monthly lo salakan sida this month se kari kari thoki bage nani sakpado aduga akoi subjects khalone political science or international relations or economics kumba para kan sida currently hujik kai thoige and link up toba phangbado adu yam important oya khoi answer ibadasu aduga khoi interview phangbadasu aduga current affairs se khoi local level dai su yeng tare khoi manipur da leiraga na manipur gi current affairs aduga india gi su yeng tare and also the whole world kari chanari nuclear gi khatnaba yauri kari countries na land tongna daure adum basu loina ma khangjan ba yam important oi current affairs ki matang da yam nuaije puja ado khoi hujuk situation jigi matang da aina kitang kha wafam kitang thamjage hangjage hojik yam kanna khoi gi ramdam asida khoi babysna gi wathok yam kanna thoknari thokpiri ko ado masi matang da puja na lokhatning ba puja gi wakhalon da babysna matang je khastang share tobi sigi matter si di hujik government ne investigate kanna tawri ko adugi matang de ai yamna ai su khangdam ni na yamna comment pi ba su nungai tre but aina haining badi angang hai base yamna precious oiba point ni ko akhoi they are the future of our society hai tare ado yengbi base mama pa na aduga teacher na yam phajana yengbi ba matai angang hai base moi gi su rights leizari ni ko aduga teacher oire mama pa na su yamna impose moi gi dreams moi gi ambitions yamna su impose tawroi da bane ba aduga angang gi mai su pamjaba mai gi passion mai talent ana distinct leiri dina adugi chu yengbiyo na ina adui matang da haini akhoi manipur da di angang yam se loina ma tuition chalaga doctor engineer IAS khatang oibiyo haibase kitang nuaite haibdi angang gi mai pamjaba mai haijaba leiri ko ma isai sak bairam bayai football sana bairang bayai chain ba khotpa adaga dance to ba aduki da sui angang do hairaga di mana pamjaba do pursue tawraga ma adum successful oiroi da ba leite na adugi su haininge kaigino da hojikan di exam pressure su yam leire aduga mi 95 phangdar di yadre ama phangdar di yadre na hojikan di yamna angang su pressure to base mentally kona strain tawrakani aduga angang oingai da ai di angang oingai da yamna kai tar angang myam ga sanaraga adugi yam harau giba aigi memory dem leibado ai di ate hujikani angang di phone khara sana boy adudagi tuition khara chat boy aduda dum loisalaba dumaina maleba adugi angang oingai gi nuai gibaduna ma gi life ta little on life ta sustain toba do wala ka jana ina dum khalle adugi matang da ina kitang haininge
याम नुआइजे द पेरेंट्स सिंगसिना हुजिकसे बोर्डिंग द थंबगी याम कन चना खलइबा बोर्डिंग द थंबगदी इचासे अफापा सोइदना फरगनी हाबेगी वाखलोन अमसु पेरेंट्स सिंगसदा लोइ लेरिबा अदु मसी मतंगसदा अफबसु यावी अकाइबसु मयाम थोरेबा मसे पुजाई वाखंदा मधुसु खस्तक शेयर तौबी होय इसामक्सु आइसु बोर्डिंग स्कूल द तमजरेबा अदु मतंगदा अखोय मणिपुर से बन अदुदगी ब्लॉकेट को मयाम कन्न तोरबा मतंगदुने आई बाउनिंग संगे कोई आइन एग्जाम थारमदाई दुदा कर्फ्यू तौगेबदगी चही था अहु मरी मो अदुम स्कूल चटखिदबगसु यावी अदुगा मतंग अमदना चही अम्ममु स्कूल गी ब्लॉकेट का केंतंग तौरबदगी स्कूल गा सुम चटखिदबा मतंग सु ओइरबा अदुदा ममा होइना बोर्डिंग स्कूल द चलगदी लेप्तबीदा नंगी करिकुलम दो लाइक पाजबा अदुगा अखोगी दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज याम तौरेबा हाइबदी डिबेटिंग ओइरे क्विजिंग ओइरे डांस अदु म्यूजिक लोइन मंग यारपनिना हेना ऑल राउंड डेवलपमेंट ओइबगी थागिबनेबा अदुगा इसामक तसु आइजु बोर्डिंग स्कूल की लाइक्स याम पारकपने याम चटनिंगबदो अदुगा चटलगदी अंगांग म्याम दुगा लाइमिनरगा एडवेंचर गुम्बा चटकनी काइन खनबगी अदुम चटनिंगएबा इसानसु अदु उजिकान होय अंगांग सु खेने ना सु हाइजनी को अंगांग खरदी मयुम द लेरगा मा पागा लेमिनरगा नुंगाइजबसु यावी अदुगा अंगांग खरना डिफरेंट हेन मी अतोपा उनरगा एक्सपोज तौरगा हराउजबा डेवलप तौबा अदुगी ममा पाना अदुदी खितंग येंबी तारे खनबी तारे अंगांग मागी मोय मचा से कमाइन तौए मागी पर्सनालिटी से कमाइन तौई अदु येंबीरगा थारसु थादरसु अल्टीमेटली अंगांग दुगी वैल्यूज तो फजरदी माजे वेल बैलेंस ओइना मोय मैम द टीचर्स एंड पेरेंट्स न होटना बिरदी अदुम फना होनरकनी न खनसे सेंग हारबदा उजान थंबिरिसे ममा मपागी याम चावरबा मसागी दमकता रेस्पोंसिबिलिटीज याम चावेन हाइजरिने याम अकुप्पा सिंजे ममा पाना लोय खंगबिरिनी ना मसागी अपाम पाम द सिंजे लोयने यंगबिरगा मसा द फोर्स तौबिदना मसागी अपाम द सपोर्ट तौबिबा हाइजरिने बा याम नुंगाइजे पूजा मखा तानसु वारी म्याम मा सानगिसे अखोय ब्रेक मसा amtang lominase viewers break masa amtang lominase. For the first time in Manipur, Oinam Ibeton Devi IAS Academy brings you the state-of-art grooming center for future IAS, IPS and other civil service officers here in Imphal. Shri Oinam Nabakisore IAS retired former Chief Secretary Manipur along with experienced faculties trained in Delhi will convert your dreams into realities. The academy provides courses for prelims, mains and personality test of UPSC along with optional subjects philosophy, public administration, sociology and Manipuri. Interested aspirants may join free 3 trial classes. For more details, kindly visit the academy located at Kaisamthong near Ramlal Pol High Secondary School, Imphal. Please contact 8259916469. Also visit our Facebook page at Oinam Ibeton Devi IAS Academy. Kangla food product ti iram dong dia seng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi no food item singi maho khangla bada ngauroi do kana bu nei bi kangla break ki matung da taram mok cheri puja khoi wari su yam nungai ba mayam ma kana raba mayam ma share to bikre ngakta ngamuk khoi entertain to minasi ko puja gi hobby se angaw ngai digi larik te kitang nai thai rega hobby sing je kari kari oi birake ha bisu khasang thambi hoi ai hobby se cuisine ena cuisine yam pamjare adu gi matang da aina hojik Manipur da laga book club Imphal aina masuling khajare ba angaw myam mapham se akoi se mapham delay tree ba adu so aina books and coffee or dwellers or akoi proactive kumba mapham sida aina haijaraga akoi pullaga angang myam se around hojik 200 angang muk join tor eba
aduga aina kyam nungai da angang myam si yamna brilliant oy yam smart oy aduga akhoi different events kumba organize taweba one of the events akhoi organize tawba se loshing aina akhoi quiz ama organize tawgeba aduda ka manipur gi maram da su world gi maram da su india gi maram da su khanghanna ba questions myam senjaraga angang myam participate tawgi aduga another event akhoi tawgib se akhoi RKCS gallery do aduda chatpiraga manipur gi history se paintings ki through the akhoi khanghanba angang myam se tamba ai su yamna learn tawe moi myam ga pullaga organize events myam se organize taraga ai su learn tawi moi su learn tawi aduga akhoi discuss su yam tawi akhoi gi manipur gi literature kamain pahangani akhoi gi manipur gi society se kamain pahangani adugi matang desu discuss tawi adu sim baze angang wenge desu dum school desu dum yauzare akhoi literary magazine ai gi school gi magazine gi editor so college ki magazine desu dum izare adugi matang ai se ayamba iba aduga organize tawba khoi events kumba organize tawba se yam pamjare adugi sida manipur da laaga su ate angang da so aina takping ba aina kitang khangjaba mayam se takping bagi aina book club infal so how dore aduga khoi literary and art magazine ama su phong dore handaki august sida alu puja na khwai dei pamba manipur film da ina traga su ko the english song or su khoi puja na pambi ba mate kitang sapiraga di khoi beers na adugi mate penjani am waise de koi tom tv bu viewers da hainin ga lekta thanks rai bi rakana hang feedback da ana isi mate tang sapi ho ai yam na budi haijarakte adu so agang wai ngai da ai se jagoi su sarame ba koi don 2005 ta ge user e ba adu da kitang ai da ning sang ba am kitang sangjar adu ai yam da di haijade adu gi sawi ga no mi me am na kong shi doi ne pujana sak pa jaraga ho kitang khudo tam jara age Haing mikup tanah kiba matam Wana lindauri da ahing se Haing mikup tanah kiba matam Wana lindauri da ahing se Asik katang yang nuai yang miss taw edu gi sai do ado khoi huji iram dam da khoi nupi oibi sing ki aduki matik awaba da leire awa phamda taba kaya amasu leire haidi mage family nasu haidi father in law adi mother in law nasu adigi husband nasu torture tawbiba mayam nasu thokpi rei ko moi gumba mara bak thiraba mayam ama yumda changjabam su lejadaba mapamda singumba singsigi di puja gi wakhanda kari tawbi gi haina de khanbi akhoi manipur gi nupi gi matang de ai se am passionate oi jai ko akhoi gi aina sum yengjarak pada akhoi se women empowerment di mi loina mak hai ba women empowerment hai se asing ba kamaina purakada ke hai se akhoi yum da gi purakadam ni na haijani akhoi women empowerment hai de akhoi manipur di nupi di ayam badum thabak ti tawjare thabak tawraga yum da su loina mak thabak to halle adu di women empowerment oi de thabak mana mapan da chacharaga adu khatana te mayum da laaga decision making da nupi gi su magi opinion myam lobiba atuga magi yum da thabak tawbadasu atai mai nupa magi manaw nupa magi brother father loina mang na help tawbiraga yum se senabiba adune aina true women empowerment ne haining ise akoi yum dagi simba akoi gi tradition hai tar akoi chatnabi se khar semdorak tardi asingba women empowerment hai se oiroi aduga aina office chatpa kanda khoi employee myam se khoi staff myam se kitang thengna lae ba atu aina kai gi no thingi se hanga kan sida macha gi school thinba tuition thinba natraga mai nupa gi chak thongbi ba adumba tawle ba gi am thing e ba adu moi nupi sing su office ka ni ko adu gi moi office ki se फजना मतम चाना फजना थबक तौगे हायरगदी मोगी युंगी मी अतै म्याम नसु हेल्प तौबीबा अमा चंगे न खले पुजाना क्वाइदि पांबा मोंदा मसादा क्वालिटी चेलनिंग बसे पुजागे हस्बैंड ओइ दोइसिदा कर्म क्वालिटी दि चेलनिंग ब्रॉड माइंडेड ओइबा अदुगा अवाबत कानसु ओवरकम तौबंगमबदो adune aina khoidi pamise exam ma thag haragadi ko civil service exam thag haragadi hoji se ngasai mamang da thambi gre amta ka remind to biboina kari hena maroi ba dakar oi habado amta nga khoi gi young star viewers sing sida hapitang thambiram bi
ख्वाई फर्स्ट नंगी पैशन अमा लेगदमनी अदुगी नंगना तौरिबा एग्जाम से अदुई मतुंगदा नंगी जॉब से करीनो अदुगा नंग सिगी जॉब से असेंगबा पामब्रा थबक असेंगबा फजना तौनिंगब्रा अहामबदा अदु अमा लेरेको अदु से यारे ऐसी पामे अदुगा सी थबक से तौरदी ऐ फजना तौजरानी न खलकांदा फर्स्टली नंग डिसिप्लिन लेतारेको डिसिप्लिन अदुगा हार्ड वर्क सी अनी से याउददी एग्जाम थाबदा फजना फोंग आरोय अदुगी सी अनी से लेरदी नंगना खर स्मार्ट ओइना लाइक पाबसे हौबिरो अदुगा हुजिकान एना हाइबती इंटरनेट लेरबनिना एनी सिलेबस ओइरे अदुदी मटेरियल्स ओइरे यामना लाइन एक्सेस तौबा यारे अदुगी वादबिदा मी अतै ना सी पाग्रे अतै सी पाग्रे खंदबिदा नसागी गोल setting तौजरो अदुगा टाइम टेबल अमा सेंबिरो अदुई मतुंगिना पारागदी नंगना ngam एग्जाम सुंगलै लेते अदुगा यामना एग्जाम से लेरे न यामना पखटपिदबको एग्जाम हाइबसिदी अनप्रेडिक्टेबल नि आइना सिविल सर्विसेस थारिङै दसो आइदी पुलिस ट्रेनिंग सो तौरे अदुगी सोमना नोंमै कापकद्रा लाइरिक पागद्रा मतौ मरम खंगौदेबा अदुरसु आइ अदुम ngамनबा इसा मतोमदा आइना अदुम ngамनबदि होटनजरे अदुगी आइना मी अंगांग म्यामसिंगदा लाइक सिविल सर्विस की एग्जाम थार अतै एनी एग्जाम थाबा कानसिदा यामनसु लुना खंजलनो प्लान बी अदुम सेंबियो सी फंगक्तरदी आई सी तौबे याय आई दी सी फंगक्तरदी आई पुलिस की थबक अमसु लेजरे अदु नत्रगदे आई एकेडमिक लाइफ ता आई सु यम पामजबनि अदु सु तौबे याय न अदुम खंजरमे आई दी जीआरएफ सु अदुम फंगख्रेबा अदुगी लाइफ से प्लान ए प्लान बी प्लान सी अदुम थमो कईनो द सी तौददी यादेन सु लेबिगनो अखोय लाइफ से फ्लेक्सिबल ओगदमनी नोंगाइन लेगदमनी लाइक पाबा हाइबसिसु अखोयगी वर्ल्ड की अखोय समाज की अखोयगी इसागी युमदगी कमाइना फलक्तगे अदुगिदो अप्लाई तौबा ngamnabani अदुगी लाइक पाबसे नोंगाइन पाबियु एन्जॉय तौना पाबियु अदु पुजागी क्रेडिट से कनादनो पिनिंदुजे entire family da papa hoi ai angang hoi di papa hoi na mummy hoi na ai je lairik pu haira de dum pibire ba ai di like yam pagale ba aduga moina dum lairik ti as aina chahi 13 sur kan daga su 100 years of solitude aina Nobel laureate ki like se adum adudagi Nehru gi glimpses of world history angang hoi da dum mai di dum paraga lakpanina yamna hainazar e aduga isa su writer oining bagi dum phaujar e ba adugi entire family da encourage to bagi su yamna harauze aduga quite most importantly with the mama no oire ko mama na ai ki civil services ki la exam tha house mama su yamna dum param ne ai hain mama nang hana tharam ge leite ma mina tharam de dum phawra dam ne na haibi bane ba sangbi ba ngai bi ba hoi ngai bi ba aduga paminna ba interview gi matang da su mama na hana mock interview ga dum lobi e ba aduga adugi mami na hangba question around 70% asengba interview da su hang e ba yam nungai jai pujagi mama ba da su ahoi tom tv gi mai kai di hainingai leitana thagat pa su phongdok chari aroi boina khoi tom tv ngasai mamang su panjagre and 42 country da khoi pura maksa lebiri besta iramdam gi icha moi jana iramdam gi ningol moi jana aroi ba wahim tang thambiraga nising jai tom tv the view toriba 42 countries tagi view toriba mi myam da haizen akhoi manipur gi ningol ama oina yamna nungai aigi masak khangdar su ai si gi asu yamna yamba mi myam da view to hanbagi tom tv da siam thagachari aduga tom tv se yengbiraga yam learn toning ba aina su atei program yam yengjagre aduga yamna learn toning ba aduga yam information su phangba entertaining su yam oiba oizagi aduga yam thagachari thank you so much yam nungai jai ngasi go indi ko lamjingba group ki vertical unit ama ojari ba jinjak.com dagi tom tv na small gift hamper ma kudol tamjake thank you so much thank you welcome ngasi go ina di puja dagi ayab longzaraga kaina na ba yathang longjake viewers ngasi go ina di kaina na ba yathang longjake mathangi episode ta anoba guest anoba mo pudo laksage numitu phawbadi pumpham du pawbadi koi punna mok ngai menase aroi boina amka sumana kaina na ba yathang longjake